Entführte ukrainische Teenager. Die Ukraine sagt, Russland habe im Krieg über 10.000 Kinder aus besetzten Gebieten verschleppt. Der Danil ist zusammen mit seinem Vater aus Cherson entführt worden. До нас подошли русские военные, сказали: молодые люди, предоставьте документы. Мы дали им документы. Они сказали: пройдемте с нами. Мы сказали: куда вы нас ведете? Они сказали: не задавайте лишних вопросов. Die Russen haben die zwei in Südrussland festgehalten. Nach einer Weile haben sie sich frei bewegen dürfen, sind aber zwangsrussifiziert worden und haben ungefragt russische Pässe bekommen. Но когда меня пытались постоянно на этот учет поставить, мы постоянно с отцом переезжали с одного хостела в другой хостел, чтобы меня не словили, потому что я не хотел воевать, идти за Россию. Der erste Versuch, in die Ukraine zu flüchten, hat nicht geklappt. Достали камеру, навели на меня автомат, сказали: извиняйся перед русским солдатом. Я отказался, после чего меня начали бить прикладами, начали бить ногами. Потом поставили меня на колени, стреляли возле меня. Dann hat Danil Kontakt mit seiner Mutter in der Ukraine aufnehmen. Freiwillige Helfende haben dann Vater und Sohn heimbringen können. Am Danil seine Geschichte lässt sich nicht überprüfen. Solche Fälle gibt es laut der Expertin aber häufig. Ці діти виростають і вони стають зброєю, російською зброєю проти України. Der Danil hätte Glück gehabt, sagt die Expertin. Die meisten Entführungsopfer müssen in Russland bleiben.